سروک شاندر روسیا جی جبو جوینین استانا و شاندر تایبت سروک روسیا جبو کاروبارین سوری الکساندر لاورنتیف د جوینین ایرو دا آخافتنک پیشکش کرد گوت روسیا لدجی اپراسیونک سربازی ترکیه کو دخوازه سر باکور سوری چه بکه گوت اگر ترکیه تشکی وها بکه یعنی بی عقلیت که اپراسیونک نو یا ترکیه و آرامی تک بده دبیجه و ببه صدم شرکی نو لسوری هر وها گوت هزن امریکا کو به حجت شر داعش لسوری نه پترول و سامان سرشتی ین سوری ددزن. Сейчас, наверное, вы слышали, говорят, что в связи с проведением gelek kes niha dibêjin ku Rusya nema gelekî guh dide mijara Sûriyê ji ber operasyona wê ya taybet a li Ukraynayê. Hinek welatên Ewropî dixwazin rewşa Sûriyê li gor daxwaza wan biçe. Ez dixwazim ji wara piştrast bikim ku şerê Sûriyê yek ji mijarên sereke yên siyaseta derveya Rusyayê ye. Em giringiyê didin rewşa ku niha li ser zemînê heye. Bi taybet derbarê planên serokê Tirkiye ji bo operasyonekê li Bakurê Sûriyê li dijî hêzên Kurdî ku ew bi terorist nav lê dikin. Bi bawariya me ev ne gaveke aqlane ye. Ji ber ku ew ê rewşê ber bi nearamiyê ve bibe û şerrekî din li wî welatî çê bike. Lewra em daxwazê ji hevalên xwe yên li Tirkiye dikin gaveke wiha neavêjin. Em ê birdumanên İsraîlê li Sûriyê jî berçav bigirin. Ev yek bêguman ne cihê qebûlkirinê ye. Hebûna hêzên Amerîkî li Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi hinceta şerê li dijî Daişê ne tiştekî yasayî ye. Ew li wê derê kêlgehên petrolê diparêzin û petrola Sûriyê ji xwe re dibin. هجدمین گر دانستاندن آستانا بیوگرافیا وی جوارا پیشکش دکن حتی نها حفده چی بونه ویا هجدانه کو ایرو بردوام دکه دین بره دا چتین هاتنه گوتن دوی گره دا چتینه گوتن اونه لسر اکرانه ببینن به بشدار بونه ایران روسیا و ترکیه کو گارانتورن گر هجدم یا جوینین آستانا لکازاکستان دست بکرن بری نها وزارت دروا یا کازاکستان گوته بو گر هجدم جوینین آستانا روژین 15 یعنی ایرو و 16 یعنی سبه ماها حزیران لپایتخت کازاکستان لنور سلطان بریوده چن لگوری داخویانی وزارت دروا یا کازاکستان دوی گر هجدم دا که ایرو دست پیکر هجمارک مجاران وی ورن گوتو بیش کرن مجارین سرکت چنه دیتنا چاره سریه که سیاسی جسوری را هولدان جیب جی کرنا آرامیه لسوریه که شرکی نافخوش سال 2011 دا لوی ولاتی دست پیکریه سقامگیری هبه یعنی استقرار هبه شر راوسته او سقامگیریه که نکاتیبه سقامگیریه که دم دریش به هر وها مجاره کتی دا تیگو تو بیش کرن پاراستنا آگربسته کلوی داره لآستانه و دمی آستانه بون ها نور سلطانه هاتو برا گاهندن کدوی حریم آگربست یعنی حریم آرام وره آوا کرن ایرو او مجار جیته گوتو بیش کرن یعنی پاراستنا آگربسته هر وها شر لدجی ترور یک مجارین سرکه جوینین آستانه هر آلیه کی بشتار جی مجاره ترور تشکیدن از ویج ورا بیجم دوی شر تروری ورا کرن لی مسئله یا ترور همو ولات یعنی هر ولاته کی کد جوینین آستانه دا بشتار بونه لگورا خواه نافکی لتروری دکه هر آلیه کی بشتاری جوینه بویه لگورا خواه بچاوی خود وی آلی یان وی آلی تروریست بینه مثلا نمونه جوارا بیجم ترکیه یا پگه تروریست بینه لی روسیا ایران حکومت سوریه گروپین چکدار یین کل ادلبه دمینن تروریست بینه یعنی بنیرن فرق دناو وانده روسیا یا پگه تروریست نابینه ایران یا پگه تروریست نابینه حتی سوریه جی یا پگه تروریست نابینه سوریه چند بیجش بو یا پگه گروپین کو دجمنین مرا کار دکن دجمن یعنی امریکا جبر به که مسئله یا ترور کیل گورا خو کیجان گروپی تروریست دبینه یک مجارین گوتو بیجان بود لجوینن آستانا دا لنور سلطان مجاردن کتی گوتو بیش کرن آلیکارین مروویه هر وها وگر کوچبرانه جبو جهو وارن خون دزانن یعنی بهتری 6 میلیون کوچبر در کتن دروی سوری کوچبر بونه دناوا سوری داجی بهتری 6 میلیون کس کوچبر بونه یعنی جهن خو جواری خو در کتنه حتی نها هفته گرن آستانا چی بونه از جوار بحثا بیوگرافیا وان گرام بکم 8 گر جوان ده سال 2017 دا چی بون گر یکم یا
دانستاندن آستانا روژا 23 و 24 ماه یکان سال 2017 هاتبون لدار خستن گر 8 21 حتی 22 ماه 12 2017 دیسا هاتبون لدار خستن د سال 2018 دا جی گرن 9 10 و 11 چه ببو د سال 2019 دا جی گرن 12 و 13 و 14 چه ببون 2019 گرن 15 و 16 و 17 جی د سال 2021 ماه 12 دا یعنی ماه یکی دا چه ببون اونا حتی نه گرین 17 گرین در باسوی ایرو گر 18 دست پیدا بهتر مسئله آستانا ودیت یعنی بهتر تکزی السر آگربسته و پاراستنا آگربسته